tawe umenye next tawe wamenye icyenda gukurikira ariko hari inkuru nziza umwuka w'Imana ko agenda hejuru y'iyo desordre wayo arenda kurema ishusho y'ibitari bihari arenda kuzana ibyo utazi dusome ijambo ry'Imana hano mu gitabo cya Zaburi y'ijana na gatatu tugenda ku ivensi ya 7. Aya magambo ndavuga kubera ko mbonye abungeri bahaguruka umuriro uraka kandi ububyuke ni igihuza abana n'ababyeyi. Iyo huje abana n'ababyeyi ububyuke bazabatondeka. Bibiliya ivuze gutya yamenyesheje Mose inzira ze. Umva abarida aho babera beza cyane bazabamenya inzira. Ikira gituma abantu bashima nuko haba hari abantu basobanura inzira muri metode y'isezerano. Naho abandi bose bari mutayo. Imirimo ye yayimenyesheje abana ba Isiraheli n'aya magambo nkuko iyi niyo teme hayisomwe. Uyu munsi kubera umunezero mwinshi mfite bizishimo ariko kandi ko numva nkishafu. Imana ishimwe ko muri Amerika hariho state ya Des Moines ituyemo abantu ituyemo mwebwe abantu basagutya n'ishusho ziruyu mutima kandi n'ishusho nihumure mu bantu. Imana ishimwe ko hari abantu. Ndashimira abashumba bahano batabegerana. Iyo ni intambwe abandi bifuza. Kandi mukemera guhura n'igihe ministere ihamagaye mukaza. Ndashimira gisubiza igira ibitekerezo byiza. Bino bitekerezo byiza byanyu. Iyo umusozi ari mwiza ugira amasoko azatemba agera ahantu hakamererwa neza. Uyu muntu asa neza kubera iyi coordination. Kukumvikana no kukorana. Ko ndagira kubera yuko tugiye gusezerana. Umugaragu w'Imana ampaye iminite nyinshi kandi yanejeje cyane. Igihe twaze duhimbaza nawe n'uyu mugabo. Buriya nuzoza ubona kuri arya umutsima ari gatimbo cyangwa umuceri. Cyangwa uhaye warura imboga nkaziriya abakobwa batetse aho twari turinda bitana uzumenya ko muhamuramye. Pawulo we yarabisobanukiwe abyandikira abantu. Abakorinto ba mbere 10:33 uzoma ayo makuru. Buri gihe cyose uzozumanya umutsima uzumenya ngo kuraramye. Kuvuga ngo kuramanyura apeti ni yose. Kurumva umutima kuravuga ngo ngaho. Ariko apeti rahenda. None dusangira twegeranye na bitana. Nyibuka n'umunsi twajanye mwivuga butumwa. N'umugabo azarema mu rugamba bita Imana ngomagisha. Nibutse na munsi kandi nyabitewe cyane n'ibikorwa biziza gusubiza akoze. Iba yatetse bafite umunezero arabaha bateka
ni batoya ariko bazi kubwirana amakuru meza ngo barangize biyegereza wabo washite vuba umuntu yoba muri ministeri y'igisubizo kugira ngo n'abazamuheza bari okay nabashimye cyane ibiza biteye umutima kunezerwa nukubona bukunda kandi abukunda bazahora bashingira kubuzi abutazi nabo nyine baraho ariko abukunda nibo bazabanka zanshimishije nitegereje mbona umushumba twari kumwe mu rutigita icyo gihe mu rutigita abantu 40 baza biruka umuhana bawuzunguruka none ngiye gucya mbona Peter yicaye hariya Imana ishimwe ntakiza kinezeza nkatemweho kirere umuntu wabayeho ubujimba buzimbuka kuko ndamubona akabonaho umuriro w'Imana ufata abantu wafata bagasa n'abafashwe na kura umuntu ntabasha kwiregera mu ibanga akirega ahagaze abiwabo bari kumwe nawe ariko nimvuga amagambo abagabo mu muzinda n'abatemwe ko ndaka kaza nyitegereza nkabona mwene data twasangiye ibigori kaza mugabo ndazindutse usigaruka meza ndagiye wa takindi kizacata imitima ni abantu mwabanye neza abatanze umwanya wabo bose ndabiyegereje twegera Imana tuvugire ijambo haleluya amen harabona abwiye yuko iyo ngeze hano muri demwane nasanze hari abanyabwenge ikiza kimbwira yuko hari impamvu Imana ifite isumbi yonze mbashika hakaba ibintu biza bitari bindimo ngahita menya yuko ari ibintu apartiye ku bantu bo muri demone gusa kandi uko mihawe niko nzabitanga Imana ishimwe nabonye n'abandi bagabo bamwe bavuye muri Afurika vuba bakoze ku maradiyo akomeye yo mu Rwanda ziriya zimwe muzamumva ngo ni za saruzi ni n'ababonye nasangiye nabo bagabo bubaha Imana nimwigira hino amaze muri iki gitaramo cyagisubizo bari kumwe n'ababyeyi babo mwumva imvugo y'Imana mumvura n'Imana n'Imana mugahinda gasaze Imana n'Imana uko Imana izigenda mu isezerano yari yabivuze kandi no muri Yeremiya ngo inzira zanje mbabwire bahungu namwe bakobwa bakaja nko kuyumva noneho bakagira hamwe abayerekeza ariko hakagira ahandi batayihereza iba yavuze ngo naho utawita heza nje mpabona ikirari iyi Imana nizi ikora ubwoko iyi ikunze ubwoko igiye kubuhagurutsa izayemera yuko babanza bagaca muri seye Imana ni igisirikare ntizikunda kugabira abantu igihugu itabakoresheje seye oya nusoma 13:17 mu gitabo cya Kuva uzumva Imana iyo yakunze ubwoko izibacisha mu butayu butwika kandi ahantu haraho kugenda iminsi ngaheba hano arabungero yaramfasha iminsi ngahe Kanani naje haraha 11 ese amenye ngahe Imana ikamye kubamwo 40 kandi mu mbabazi zayo no mu bwenge bwayo mu mbabazi zayo ibihaye igana ku isezerano ntacyo biyibwiye abahungu n'abakobwa bakomwa n'inzoka
nta kibazo. Ntacyo bibwiye abicwa n'umwuma nawe uraba mu nzira y'isezerano. Ntacyo bibwiye abantu kurakara, bamara kurakara bakirevolta kubarida umusozi ukasa mukamira. Ntacyo bibwiye Imana, byose ni amafunzo. Kuri yo abantu bumva neza ibintu byose ni amasomo, n'abantu batumva neza ibintu byose ni ikibazo. N'ubwenge bukora muri iyi n'inzira abantu bazabona kubiri. Rubanda rwose ruyobowe ruzi imirimo y'Imana yashubije ibifatika. Oh Mana, wa munsi nari nshonje wankuye ahantu h'ubusonze sigaye mpazi. Iyo ni imirimo y'Imana. Nimushaka amatungo mwiza Imana, iyo ni Imana nyine yabikoze. Nari ivi wararikishije ndabizi umunsi fulani iyo histoire abantu boyitendaho, ariko bagera ahantu h'ubusagwe ubutayu butwikana inzira ikazimira. Ya nziriro none Mana siwe wambe tungeza Amerika none bigenze gute aho iyo baruzi yuko amakina yayo mu butayu ari imibare itomenya benshi. Ketse Mose gusa, Mose ni uzubona inzira. Haleluya. Bivuga ubwoko bw'ubumenyi. Mu bwoko bw'ubumenyi, ubumenyi cyane ndimukunda hari abari mu gushyira password cyangwa se kapini. Ndabara umuntu utazi pine yoharara azamashika agasanga imibare kandi bikabeberana bifite imibaruzi 1 2 3 4 5 none comme umuntu atayizi umuntu arayi ariko bikamubiyobera. Abantu bazabagira gusa opportunity yo kumenya password. Haleluya. Niba bagira ibitwenge mu butayu kandi Imana izibasezeranya bakabona uruzi rucikamo, bakabona igitare kivamo amazi, ariko byatinda bakaba ngo wa mugabo twari kumwe nabo sinzi aho yagiye ubanza yarangaye. Dukora akandi kantu kadufacility. Abantu ndi bakomeye cyane mu mawazo. Isani icyerekezo cy'icyo azakeke kibuze umuntu azamakarapata none bibaye gute. Ni mwumva Imana yereka Mose inzira zayo. Abungeri tubwirane amakuru. Iyo ubwenge butarahaba nta makosa aba mu bujiji bw'igihe. Ndata kubiyabwira. Iyo umuntu akiri umwana azagira ubujiji ku mutima, ya makosa yibasa amakosa, ahubwo ni ukugira ngo haboneke abamurera. Abantu bazagira amakosa ni abazi kurera bataza barera neza kandi baruzi impinja zibari imbere. None kuragira ngo uruhinja rurihanagura kwanza ruzi yuko urwikoze nabi. Niwe iyo Mose atabonye inzira isi kuzimagurika no kwamiriza ni kawaida, ariko Mose yabonye inzira. Haleluya. No mu mwijima ndabona iki? No mu mwijima umuntu azabona iki? Haleluya. Ahandi Imana izitiriya umuco ni mu mwijima. Nizi ukura Imana izikura umuco mu mwijima gusa. Nta muco ba mu muco.
imana izikura umucyo mwijime bakabona gusa neza ta sikise y'intwari mu mahoro sikise y'intwari ni mu gahinda gasaze amaze abantu imibare ikazigenda gutya ikagenda iki abakundana bakazagongana ariko hari abana abakundana bapfundana ipfunsi bakazafuna sibo nabo sibo n'umwijima iyo umwijima ni mwende batohuza imitwe umwijima wabaye nyohitana ibingibi Imana ishimwe imenyesha Mose inzira yayo reka mvuge iyo nzira ikagituma ntenda gutinda nuko mbakunda kandi twaraganiriye sigaye ko ngiye kurondogora mureke mbaheza akantu kamwe nk'agafunguzo kugira ngo abubahe Imana bazasigare bagatunga nk'itoroshi mu mwijima. Zaburi ya 75 no ku verse 8 habe umugabo usoma neza ugira ijwi ryiza asome narangiza mbabwire ihumure ry'ubutayu mubizo wayo cyamo amaso yawe asumba ibizo wayo cyamo utumbire isezerano. Ninde mugabo wasomye cyangwa se umugore iyo tuvuze usoma n'umuntu wobanguka no ku verse 8 yahagaze mugara w'Imana bizicaza musingirize mikoro. Yes. Ahubwo Imana